U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, rođeni moji, vaistinu vaskrse. Dobrodošli u novo izdanje emisije Prolog za 26. januar ili 13. januar po starom kalendaru. Naša sveta crkva ovoga dana slavi svete mučenike Emila i Stratonika. Zatim svetoga Jakova, episkopa Nizibijskoga. Zatim prepodobnog Maksima Kapsokalivu. Njihovim svetim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Hajmo redom. Da čujemo najpre žitije dvojice mučenika, svetog mučenika Ermila i Stratonika. Car Likinije podiže veliko gonjenje na hrišćane, a sveti Ermil, hrišćanin i đakon pri nekoj crkvi, bio uhvaćen i poveden na sud. Kad mu rekoše da ga vode na sud i na mučenje, on se obradovao veoma, a uzalud mu car prećaše. Ermil ispovedi slobodno svoju veru u Hrista i odgovori caru na sve pretnje. Gospod mi je pomoćnik, ne bojim se šta mi može učiniti čovek. Posle teških mučenja baciše Ermila u tamnicu, a tamničar beše Stratonik, potajni hrišćanin koji svim srcem saosećaše sa stradanjima Ermilovim. I kada Stratonika dostaviše caru kao hrišćanina, car presudi da obojicu potope u Dunav. Tada vezaše Ermila i Stratonika u jednu mrežu i potopiše ih u Dunav. Posle 3 dana tela njihova izbaci voda na obalu i hrišćani ih nađoše i sahraniše na 18 stadija od Beograda. Ovi slavni mučenici postradaše sa Hrista i proslaviše se 315. godine. Danas slavimo i svetoga Jakova Nizibijskog ili Nisibijskog, kao očelnika koji je živeo u otvorenom polju i zimi i leti u pećini. Jednom siđe u grad Nisibiju da vidi kako vera hrišćanska uspeva i kako hrišćani žive i kako ispunjavaju volju Božju. I tu bude izabran za episkopa. Učestvovao na prvom Vaseljenskom saboru i štitio pravoslavlje od zlokobne Arijeve jeresi. Dogodi se jednom da nezabožni Persijanci napadnu sa vojskom na Nisibiju. Sveti Jakov sa litijom izađe na bedeme gradske i sam se pope na bedem i šetaše po bedenima gradskim, ne bojeći se neprijateljskih strela koje behu upravljene na njega. Šetajući tako, svetitelj se moljaše Bogu da Bog sačuva grad i verne hrišćane na taj način što će poslati muhe i komarce na Persijance i time oterati ove sa zidova ili ispod bedema grada Nisibije. Nije dakle tražio smrt neprijateljima. Ne. Niti ima kakvu kaznu ili vrstu pogibije ili poraza, nego samo jednu malu dosadu koja bi ih oterala odatle. I Bog usliša molitvu svoga ugodnika i posle mnogo muha i komaraca na Persijance ove otera od grada i spase grad Nisibiju. Požive sveti Jakov dugo i česno i mirno skonča u dubokoj starosti 350. godine. Danas slavimo prepodobnog Maksima Kapsokalivu. Podvizavao se kao monah u Svetoj Gori i svoj naročiti način upražnjavao u životu. Naime, pravio se malo jurodiv i stalno je menjao svoje obitalište. A njegovo obitalište bila je koliba od granja koju on pravio svojim rukama. Jednu za drugom kolibu on je podizao, a kad bi odatle kretao, on bi je palio. Zbog čega je i nazvan Kapsokaliva ili u prevodu sa grčkog palikoliba. Smatran je za ludaka sve dok nije u Svetu Goru došao sveti Grigorije Sinait i
u Maksimu otkrio jedinstvenoga podvižnika, čudotvornog molitvenika i angela u telu. Predstavio su Gospodu 1320. godine. Slušamo sada himnu dana svetog vladike Nikolaja. Molitva u srcu, kao srce lupa, molitva u srcu sa disanjem skupa. Vnutrena molitva, ta svetlost vnutrena, Natonu beše Maksimu javljena. Kao duh bez tela Maksim se dizaše, od molitve sav se svetlošću sijaše. Od molitve beše ispunjen radošću, od molitve beše ispunjen sitošću. Kroz molitvu vide nebo otvoreno, kroz molitvu biće ljudsko proslavljeno. Molitvom osjeti blizinu Hrista, javno mu se javi i sveta prečista. Maksimova duša beše nebom sita. Grigorije Sinait jednoga zapita. Pravedni Maksime, kaži otkud znadeš da vizije dobra, a ne zla imadeš. I da sve to nisu đavolska maštanja i prelesti lažne satanska varanja. Otud, reče znade, da to nisu laže, što mi te vizije duh i telo blaže. Što za njime uvek duša moja čezne, što od krsnog znaka to neće diščezne. Po radosti slatkoj znam da prelest nije, po radosti blagoj što me svega grije. Divna pesma i poučna, jer često se u tim vizijama i đavo pretvara u anđela da bi sablaznio podvižnike i monahe. Slušamo rasuđivanje. Dobro delo sa ćutanjem više vredi nego dobro delo sa objašnjenjem. I nesramljivo više najduhovnije objašnjenje bez dobra dela. Od svetog Nikolaja Milikijskog nisu ostale nikakve reči, ali su ostala dela. Bez ikakvih objašnjenja, on je u 3 maha dolazio noću u kući jednog siromaha i ubacivao tajno kroz prozor po jednu kesu zlata. Neki starac u skitu misijskom razboli se teško i poželi da jede malo sveže hleba, jer hleb koji monasi tada jeđaku beše sušen na suncu i trajaše mesecima. Čuvši to, jedan od monaha ništa ne reče, nego iziđe ode daleko u neki grad, odakle donese svež hleb bolesnome starcu. Saznavši starac za trud tog monaha, nehte jesti hleb, rekavši: to je krv brata, to je brat sa mukom dostavio. Tada ostali monasi umoliše starca da jede, govoreći mu da ne prezre žrtvu brata. Kakva objašnjenja i kakve reči o bratoljublju, rođeni moji, mogu zameniti ovo prosto i ćutljivo delo bratoljublja ovih divnih monaha, svetila crkve Hristove. Danas ozrcavamo glad i žeđ Gospoda našeg Isusa Hrista za pravdom i to. Kako on dolazi u svet da povrati pogaženu pravdu, kako on objavljuje pravdu Božju i izbličava nepravdu, kako on žurno čini bezbrojna dela pravde da bi nama ostavio primer i uzor za ugledanje. Na kraju beseda dana o carstvu Božjem koji je unutra. A za ovu besedu sveti vladika uzima jedan stih iz Evanđelja po Luki. Carstvo Božje je unutra u vama. Sve što je Božje nosi pečat besmrtnosti. I carstvo Božje je carstvo besmrtno. Ako želimo dakle da dišemo vazduh besmrtnosti, moramo ući unutra u sebe, u srce svoje, u carstvo Božje koje je u nama. Izvan nas je vazduh vremena,
vazduh prolaznosti i truleži u kome naša duša teško diše. Jer carstvo prirodno, carstvo je čulno, otuda carstvo tuđine u sravnjenju sa dušom našom, koja predstavlja unutrašnje bivstvo, jeste unutrašnje carstvo naše. Zašto ljudi vole da se bave dugo u tuđini? Zašto retko i nerado ulaze u svoju sopstvenu kuću? Kad god mislimo na sve, mi mislimo o tuđini. Kad god se razgovaramo o čulnom svetu, mi se razgovaramo o tuđini. Živeći po čulima, mi ličimo na čoveka koji ceo dan juri po tuđim kućama, a samo se uveče vraća svojoj kući na spavanje. I tako, budnoću svoju mi posvećujemo smrti, a spavanje posvećujemo besmrtnosti. Mi dolazimo sebi, vraćamo se k sebi kao u snu, no i naš san sanja našu javu. I kad smo u svojoj kući, u besvesnom stanju, kad spavamo, mi sanjamo tuđe kuće, naši snovi su čulni, jer je naša javnost čulna. Tako mi smo u tuđini i tuđi i na javi i u snu. Neprestano mi smo van sebe. A Gospod hoće da nas vrati u nas same, u dom svoj i u domovinu svoju. Zato je carstvo Božje unutra u nama, van nas je samo tuđina, rođeni moji. Da bismo izbegli iz tuđine i naši pravi svoj dom, u kome se sretamo neposredno sa Bogom, mi moramo ući u sebe i srce svoje. Tu je car i tu je carstvo. O Gospode, care, angela, svetitelja, pokaži nam bogatstvo i sjaj carstva Tvoga unutra u nama. Da bismo zavoleli carstvo Tvoje više nego što volimo čulnu tuđinu našu, carstvo promenljivosti i prašne prolaznosti. Tebi slava i hvala, bavek. Amin.